Singapura dijo o primeiro-ministro nebe assumimos pasta nesse ministro de Finanças, Lawrence Wong, sente orgulho sai parceiro do Timor-Leste. Lawrence Wong expressa sentimento de orgulho nele dijo seu discurso e âmbito almoço oficial nebe organiza o de honra para primeiro-ministro Timor-Leste Kairala Sanana Gusmao e a Pan Pacific Singapura segunda semana né. Singapura América muito com Timor-Leste e a solidariedade moloc independência e a tina de uma associação de recência Singapura na nação IDNB contribui o lucro pessoal Task Force Manutenção Paz Força Internacional Timor-Leste pessoal Singapura nian liu rihun e da serviço no serbi a muito com o povo Timor-Ansira e a década tuirmai for assistência humanitária a instituição Sira no apoia a nação na transição para paz no estabilidade. Singapura loca embaixada e dili e tinan kotuk da reflexão ida hosi compromisso a muito ba envolvimento cliente liutan. Nação é parceira e desenvolvimento recurso humano, mas evolui ona hodi hatamba Timor-Leste na necessidade de muda da down. Não é o Timor-Leste na adesão ba ASEAN dar marco significativo ida tanto ba nação Timor-Leste rasik no ba ASEAN. It gives me great pleasure to welcome Prime Minister Gusmao back to Singapore. The Prime Minister has long-standing ties with us. We remember well your many contributions to Timor-Leste's journey, fighting for independence, unifying the country, and guiding your people through the early years of nation building. Timor-Leste's upcoming accession to ASEAN is a significant milestone both for your country and for ASEAN. Singapore looks forward to welcoming you warmly to the ASEAN family. E a fatina nesse primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmao hato obrigado ba convite o primeiro-ministro Singapura no expressa sentimento axolo. Primeiro-ministro Sanana considera Singapura no desenvolvimento, disciplina, no clareza, objetivo continua inspira laos de tia região tomac maibe e o mundo tomac. Thank you for your warm welcome. It is a pleasure to return to Singapore and to be here with you today, Prime Minister. Singapore's development, discipline and clarity of purpose continue to inspire, not only across the region but around the world, especially Timor-Leste. On behalf of the government and the people of Timor-Leste, I extend our deep appreciation for your invitation and the generous hospitality extended to me and to my delegation. Singapore and Timor-Leste are both diverse, multicultural nations. Here, it is inspiring to see the cultures of Chinese, Malay, Indian, and Eurasian communities living together in harmony. In Timor-Leste, we draw strength from our indigenous roots, our Portuguese legacy and the richness of our many languages and traditions. This diversity is not a weakness, it is a source of unity, a quiet strength that holds our societies together. Primeiro-ministro Sanana foi obrigado ba bem-vindo generoso no ba amizade nebe Singapura haturu ba Timor-Leste tanto ia passado no ba futuro.